Sembut Menteri Rambak Kecela umbak senyau balang dahar ulah pentip bak serkar cela kal aipor haduk bekut cukup benai nailur yaki harjan panchayat komiti lane ke HPC ban penkenria yaki laispa saupo arteli kelungyeng na tem metor lane ke tem yau maulong. Sembut Menteri Rambak ulah bancur bak serkar cela kala kucing mucisha ban penbet yaka cing penkenria yaki beriau ki basa tem metor kelam dapat slam show. Habai keren bat ginong tok bor bat senyau bha lapan syah ya kacing keren kumbak kalong mental bat ka HPC bat ong ha kacing yelang bakat do gila kerpat ban aipor sa khatsan sengi ngila mencur hadin kata gila panpor biang tat hadu kata yo bakut unai lur ngila dap ye keren ya ka bat u chief secretary unsa syong cing yelang bat ki ha bakut jong kani kata yo bat habakeli ya kane kacing aipor ka HPC kam dei kabuj ban penslam ya kakam handrei bas nyau bahar blokan tak ya kene bat ong kane kam dei kabuj penslam bat benrap kilapan por hado bakut unai luar ban keren ya kiwe kikam ngila ai haki ya kapor kacing yelang ban wan kan omlong syu kerdan jonga ne usembut Menteri Rambak ba perstun handrei kan chong sa kerdan u chief secretary bat kane kalong halor karai kacing persngau jong kayeng kaceri Mikhalaya Haikon halal ke cingjai beteng ban penslam yang kecing pengkeria yak long yeng na tem metor.